Menteri Rang Ba Kejela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma hakasngi pale jung toyo ulalum ya kejingalang jaga kunhun menteri bat ai jung menjor ya katanat mining bat geology bakan esoy ka memorandum of understanding bat ka telecommunication consultant India Limited ban bo ya ki check gate ban peniat ya kejing terekam daki core computer haki entry bat exit point ha kejela na kebentaka kam khayi ya ki marpo kendo. Habai keren beginong patai kubor den balawai kejingelang usembut menteri Rang Ba Kejela ba preston tensong uletho ba kejing temu ban bo ikini ki kerdop ki ban penon kam degi core computer neki computerized check gate kalong e nak banta bante lakam ya kejing lai to jong ka khajna bat ban khangla de kejing khai be anyu do yong bat kiwe ki marpo kendo uletho ba sarkar ketemu ban bo ikini ki kerdop ha bernihat rata cera garam pani bat bajang doba bat kumjo akijaka ki basalan ki marpo kendo sa Bangladesh ki bagentup ekadauki borsora bat dalu. The Telecommunication Consultants India Limited, short form TCIL, nakabenta ba kan prepare ya ka detail project report ya ka baka sorkar leng baka mining and geology department kelarai bahaki checkpoint barok kaba kentup haki tugi Weybridge geleng jong ka border jong ka jela megala bangilarai bangin hab ban computerized ngin pendon kamno da kikor kibor ka teknologi ka juk ka bamenta bat kani karai kolong bangi kwa ban pentikna bakal leakage ya kajing supply ya kajing de ya kine ki mar pok kendo jong ka jela ka jongi kan mlai chu wat tang si in siru kata kade ka rai ka bangila sim tika kabinet kala rai bat kalai bor ka apo ka mining and geology department bakin le ya ka badon kam bat kala rai ru na kalian ka sarkar bakin penstet kat balak ban penkloy ka DPR kenang baka sarkar kan lak ban sim susu ya karai kam kloy so kam tam ngatai piatip mentana marba na kalian ka NGT lang baju ka Coal India utu dewyong ubakila approve menta komba arlak metrik ton la jandei kapor ban transport lane ban supply syabar jong ka jela ka jongi Kani kejing yalang jaka kunhun menteri kele keren saniru akabedai ba kejing sakut jegi nong shong kejela syabar kathan dalam ingi na kejing terekam ka hukum pakhang ki shnong kitau dak sarkar pedeng ban halor kanie kala syemekarai ban syano ikni nong shong bagian phaino sala kejong kejela nadu ka khatwe terik menta ubnai usembut menteri Rang Ba Kejela pentip bagi tu kebatmu ban phai daladia sya kejela kidai ban pentip lupai ki officer ka sarkar bagian penbet ki jing dan kambaro ndrei kitu ki bamla ban phai hi nakaliang jong sarkar kadang ekran bat sarkar pedeng ban penbiang hiling sun bat karel ban kit yaki upente bag sarkar kala debru benekran bat menteri korbari menteri ki kamrel menteri ki kamling sun bat kiwe bagian ajing rap lem shiginong shong kejela ke basakut haki weipat kejela kat kum kejing itu jong u kejing dan jegi breuk bakwa banwan phai no sala kejong kejela kidan nyu hajar ngut habapen pauru bakani kan bu kejing ya ke bakrau ke sarkar kamtam hagaban penbiang kejing dan kam jongki kat bagi dang haban pendep kejing pengerpang halaki jongki yeng usembut menteri Rang Ba Kejela la pentep bru hakane kesngi bak sarkar jela kalayu opdiang pra kelur tengka AA kepisan kejing nok senyang jongki nong shong kejela syaka chief ministers relief fund kabalabu ban penan kam hagaban yakun ya kathma persya ya ka klam covid-19